Ko le peke mahu whanga te ngai whatap ko toa pēto toa whake atu mei whaleni. Ka tāma ke whahoko atu ai polokalama make he koe ni. Ka koe taha i ngahi polokalama kempeini ai kandidati whika ono o i wāhenga tonga tapu whiri hono hiwa ia. Tonga tapu hiwa pēu tautari ai henia 17 tau moua. O atu whake ai tautari whiawhia mo tolu ko toa pēa ka kai o i whanua. Kai tautau te whito ki tonga tapu hiwa ko mo kandidati whika o noeni ko 17 tau moua. Kei whai at pēa whakatala noa whlawei pēa mo e teu koia e tau whili whalea lea ki a hongful mawalu koia o Novema. Malo 17. Whatapu ki he awhia toa o tau lotolotonga. Whatapu he ni ki he hautoka whanua King Tupo Wono. Whatapatu ki he koini Whatapoki a tupo toa mo Hawaii. Whatapatu he ni ki he kawhaiwhikau mo haloto. Whatapatu ki he tangatai whanua, whewhinei whanua katoa peo tongani mo mea mai ki he programa koe ni. Koe programa campaign whakene motuani. Motuani ko 17 i tau moa. Oku nere mai mi haveluliku i e wahenga tongatapu iwa. Ko e whikaano e ni e pepa pāloti. Nau tupa pei haveluliku i e o mātua ko sione wheturi tau moa. Pea mo ofa kisua tau moa. Na wako pe i he lautohi GPS atua riko pela revu. Pea ho katoa i ki e korista kui lau o fom ni mai. Na fom mono mai ki a fo. Pea o fom fitu ki no sila. Ho katoa i pe ki he ngai university. O mau mai ai hoku tunga whakaako ko e engineer civil ea. Na te hoko atoa i pe o hoko ko e engineer civil e le sita. Na te hoko atu ki sia pani o mau mai tunga whakaako ko e taukei i he mofu i ke pe moe a wha. Malo ko e ki pui tua no pe e motuani whetu nau tupu ai Katarina pe moe tunga whakaako. Ka tukat pe mua ke hoko ate ta prokalama. Mai au bito 17 tau moua ai ngahi to whatongia na ke whakahoko o ta tau i he pureanga pe me ngahi ta whaake kehe. Pea tukeheanga to ngā nia ka koe ngahi ngā ue. Pea moi whenga o aki, moi ngahi whatongia i he mala e koia o puke ia i ngahi whanua koia o e Pasifiki. Pea kua osi mahi nohia. Ko e pole ngā ue koia ke hoko ko i whawhawhonga mā tonga tapu hiwa ki he tau e whā koia ka hoko mai i he tau whiriwhalea koia a tā walu o Novema. Ka kumahuinga o pito ke tau wakai pē ko i hā e misiona. Pea mo i hā e viso nei i ne whakawhilawe i hanga tonu ki tonga tapu hiwa. Pea mo i anga koia e mo ui e kakai o tonga tapu hiwa. Tau te whito ke ngahi whamiri mo tau whanonga koia. Pea mo i langa ngā ue o whaikai pole. Malo Katarina, ue ai ka veinga o to holo he campaign ko ni. Ko e ofa ki o tua mo kaunga api. Ko ofa, ai ko ofa o ku whatau mua ki ai campaigning. E ko hi ko e le meni te ia pe ko e viritute te neha o ka poi. Pe ko ha nau ia o firma o ke alu pe mo to taha ki whare alea. Pe a o ai pe mo e mea o popo at ki ai ko kokoe kumauinga, kokoe ai kawenga, kokoe ai uhinga. He koe pureanga foki o koe kautaki, pureanga mo siasi, kono kakai. Koe kakai mauinga o pito ko hi koe whanua pau e whaua ki hao no kakai. Pau mauinga o pito a koe. Kokoe e kaweinga pe mauinga pe uhinga. He koe whau koe ngai lao a whanua. E mauluta ia o ka pau e nofo taha pe ki e kakai o whanua koe. O te awhi mei ai, ka nofo taha ki ono malu. O e kakai mei o lunga o au ki he maulalo taha o whanua koe. Pau tō mai o ngō ka wenga koe a whai aki a o no whakakakano o whai aka o no tālangai o tō taha koe ki aru whare alea. Koe mea te uraki lawe e kai Katarina ai koe ha e tau amanaki i he tau foi whiri ki he tō taha koe te tau whiri ai.
te ke whiri ai, pe te whiri ai, te tau whiri ai. Ko tō tāko te tau whiri u whe mau ia ke alu ki whare ale. Pau mahi nau pito no ngai ka wenga o naia, ko ne alu ki e whare o whai ai ai lao. Ko no tālanga e lao, whapase lao, whau e lao, mono mono i ngahi lao, mono tā ofi e ngahi lao. Ai ko wheitu ueni, o ia mea mau i ngai pureanga, ko e lao. Kion whare ere kono kakai. Ai ko ngahi lao ka tō ko ni, ango mea ko nau lau kia nei. O whate whito i e kakai o whanua ko ia. Sai, i he tō atu rewa, he tō taha koe teke whiri, e koe. Ai ka wenga ko koe, pau mahuinga ho whiri, e alu ki whare a rea, pau ke ai mo ngahi nau nau ke. Ko tō taha koe ni pau ke ilo ilo opito. Ko pau ke ai mo e tau ke ngā aue. He koe koe, tene tō toa ngai ere me nite ke whakawhaingo fua i aki, e taim e whai tūtu uni ai. Koe taki e ni o tau whiri koe. Pa tō taha koe ni te tau whiri u koko koe taki. Pe e whai tala tūtu uni. Ki whakarere a ki koe whanua. Pango ere meni te mau ingai kona lawe nei. Ko pau ke ilo ilo iau pau ke akore nei. Ko pau ke hau ia pe a mea wheitu tau kei ngā ue. Ia ngai tapa ke he oi mo ui. E kai ke no pe ha wheitu. Ok, sai pe. Kai whi mau ia ke hau o lahi au pito ne tau kei. Ko hui, ko whakarere whanua ia koe ke whakangata ngata ia ki a wheitu. Pe a moha, moha whalukunga kakai. Ko pau whakarere whahaluku fua e whanua. Sa iene tōko i whare area. Alo me iai ki he wheitu ake ngai nau nau koen. Kai ke hiri o pe whaka ofa karari. Koia. Ke hiri o a ofa i he ongo ua koen. E alo me iai i whare area pe wai whitu ai ko kabinet. Ko kabinet i umai nau pito iau. Ne hanga pure i au pito ngai wheitu ua pe mea whakapaanga. Ko kabinet i o kuia e kau minister. Pa koe minista, ko lota pito mahino pito mea koe ni tatu whito i tonga tāpuri. Ko minista, ko toko taka ngai whapureanga. He ko alu o whakarere a poto ngā oe a pureanga. Pe koe ngai puate a pureanga. Sai, ko hiko ne ngai whapureanga, tene pure e poto ngā oe. Ko toko taka koe ni ko minista ako, minista moi, minista ngoe. Koe ngai wheitu ueni o whai ai hono whakarere o whanua. Koia. Pea mahino au pito ai toko taha koe ni ke alu o lawa whakarere. E ka tau ka whiri pe ke tau amanaki koe ne alu nofo i wharearea. Ko tui o wea e tō nou i he tau whiri. Ko taha koe ni ku pau ke alu o whakarere pureanga. O ngawha pureanga. Pa koe ne alu atu koe ki ai, o wea hano ngahi nau o nai pureanga. O wea ngahi me ene lolo tō ngā rere pe ia, i he ngahi potu ngā ue. Ue mo ne ka vei ngā nai a, na ne tō tō he taimi koni kou, kempeni, koe mea te olwhai, koe mea te olwhai, koe mea. Koe taimi koe hua toa i koe ia ki he ngai whakapure anga. Kehe au pit, ai o ngofo i viso ne ia koe. Ai mea kong nofo mai, o tari mai aki ia, me he potu ngā ue kou aluki ai. Mo mea koe o amanaki, mo ne amanaki e alu o whai. Tau behe, tō taha koe ni ko ha tō taha ku economic o wharai pe whiri mai ke minister ako. Koia. E aru ke wheitu u waha no ngahi policies o na ia. U kifo o ia ke te ia pa kone amanaki ana koe mea koe ke alu whai koe loto ia. E ke he au pito. Pau tōna ke tau sio o ku o tō taha koe ni e lava o alu o whakarere ha potu ngā ue pe whi mau a e o la mea. Koe o la e Katarina i ke toi mau ia wheitu ke. Koe ola e mau pe ia i ngahi potu ngā e pureanga, pe mau pe ia e ngahi potu. Koe ririu ia. Koia. Koe ririu ia koe na tau amanak koe ki ai. Koe ririu whai ia i loto i pureanga. Tau ki whatata ke, koe whuke ngai visone. Koe visone e siasi ki hono kakai. Koe visone e pureanga ki hono kakai. Koe visone e whamiri, moe haa ki hono kakai. Koe pa mo visone ia e ngahi politika, ngahi whaunga wha politika re, ia ne kau me mipa. Ko tō tāko tōni ke alu ko pau ke ne whamaa opo ai, a ngahi visone ko ni ke tuha mo tāo. I kai ke whawhalala ki a wheitu, he koe ko wheitu ko alu ia ki aia ko wheitu ia ngahi whapurea. Pa ko wheitu ia ko ia o kai ke sio ia ka whoi kulu, pe ko hawhainga tui, o sio whakalu ku fua ia ki whonua. Le rei whakalu ku fua ko e whonua. Pa ko pau ke ne lava i hene ilo, pe mo ne tau kei ngā ue, ke whakamari e u mea koe ni.
ko hui ke ne ko fere fa pala nge ka tare na ko ri alai Oh ya. ko hui ke no fo mai ko potonga we po ne ka te fito fa tongia ala tuia pe mo ne fo i fra amu ko me ai te alo fai ke ne lava o fea kui whakataha, nus whakataha e o mea koe ni, ke lawa ke mauai harerei o whakaluku fua ke whanua. He ka pau he kai ke hoko e mea koe ni, ke realign e mea ko kulolotonga hoko, mo ngahi ka veinga koe pureanga, ka mo mea whafoi tui ko aluatu mo ngahi visone. Matui, koe ongo visone, koe ngahi mea ko ni ulere kato. Oh ya. Lere kato. Ka koe taimi pe koe tena whehanga hangai ai, koe taimi a asimea ngahi mea kehe. Ase mai ai kai ke ataki tua. He ko visone ko tawa mana ki ko ke au ki ai. Vai tau ataki tua mo purelere. Ta ai ngai visone. Ko visone ai pot ngai moi. Ko visone ai pot ngai moi. Ko pau ke aluat ngai visone ko ni. Fa ona dolo ye foi kata ta. Pe ko hai te ni fai me ko ya. Ko tota fa fa de. Ta ko te ke fili ke to ki loto. He ko ia e aluat. O si yo. O si yo wi loto. Koe mo ne kau ngau, nau ngai na dole foi viso ne koe. Atu mo mea koe tama koe, fotu atu e ki. Ka e hanga hene ilo, mo ne tau kei ngau e, pea mo ofa. Ofa o taha e o mea koe ni, kai pehe ia ke pese te au sai ki he pese te au ke. Tene hanga unu mai ngai lelei me ngai viso ne ke ko almoi koe ki loto. Ie lewa mea lelei mauai. Ie mea lelei mauai. Ke potu ngau e, mo amanaki nei forward mo ya kai ke ka ko me uton ke to o mai ai mea ele whakalu ku fua ke pureanga koe toko taha koe ani utu tau sio koe ki ai to tam tatau pe koe toko taha ia e alau to o si ai ulao ia ilo o spas no foai ko pau ke ne au hane ngai lao koe ia koe au hane ko pau ke to ke alo siofi ngai lao koe Wai ngā lau whi mau ia ke furi. Wai ngai policy isi au ku. Ngai policy isi au whi mau ia ke amend. Ngai policy isi whi mau ke whakarere. Wai ma ngai mea whi mau ke toko. Ai ko ngai mea ia toko taha koe ni ke alo whai. Pea ne toi whau mo lau fo o. Ngai lau fo o whi kau ake pe mo potu ngā oe koe ia. O toi whahu mai pe ia ki whare are. Tene toko toko e mea koe ni kātoa. Pe koe lau ke whakarere. Pe koe lau ke mono, pe koe lau ke fo'ou, i he poto ngau e koe e pure ai. Tene toi tō mai ki whare area ke whakapās. Ko poini beni katari. Ko tō taha koe e alo ki loto. E alo ta no he lau. E alo mei ai o minister cabinet. E alo ngai whapure anga. Pea tene toi siofi mo e ngahi lau o konoto ngai ai. Amendi ngai lao ko ia fa mo ngai lao fo pe tene to o mai pe ngai lao ko ia o fa hu fa le area o kau ko no tala ngai ko ma winga ia ko to ta ha ko te ke fili ke ne lava lue kakato e foi se ko lo ko sai e ke mai e ko wa fe hu i pe si yo mo ne ka ngau e o la vena no sai pe na to lu ia usai pena toria ka ko pau ke nau ia to taha ko ini ke nau lawa ngai whakataha pe mo si o he ko misiona mo visione ko e kau taha pe ko potunga we o ku ke he au pito ia mo mea ko amanaki ko hene ke tua ku ba fa mari e mea ko pa ko wi align ko i ke tau mau haola o ku rere fe ka wa ki mo to taha te ke fili pero meu firma ko ke fa poto ho fili pe que fili ke ton pe ave de reita ka ko ofa te ne faka u pe ko ofa ia ofa pe ko ke fili manako e ko tai mi pe more foi ere menite o ofa mama tai me ago le reia mama tai me mahani nga we pe da me mahui e go hi kamata ke ala mai lewa nga hi pore ia hoi pa anga ko mafai e ka hirio a ofa i lo lunga ai ka tani ko tui ko to taha ko te ke fili e tonu ne alu pe lava alu he ngai feitu ko ko tau tala no aki ai pe ma wa e me le whakalu fua ke fono ka venga ngā ue o whai hono foto u ko koe 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 me aia koe te tau
talangi ki he kau whili, pio koe kakai whili, kokoe. Kokoe o kuiai ai ka hau ho tau wāhenga, kokoe o kuiai ai ka hau e whanua, kokoe. Pio koe mea tatau pē e toi tala mai e kinau tolo e kakai whili. Kokoe, kokoe ia e whakafofonga, kokoe ia o ki loto he whalea lea, kokoe ia o ki loto he pureanga, pei ha sino lewa ki tua. Ke tau inasi e ofa o whaihono tala noai. Koe konga mau inga foki i he tuunga ko ia, pea na panga maari e ai tala noa ko ia, pea ngai kono whakawhikau aki mo whawhilawe i ke pureanga, pea ia ngahi potu ngau e pureanga, ui ai hono kau ngau e CEO mo kina tolu. Ka ilonga ngahi mea, o leo, o kakai, a koe. Ko koe ia, pe ko tō taha ko ia, mei he kakai ki whalea lea, mei he pureanga ki whalea lea, pea toi foki mei whalea lea, i ngahi tuunga pe ko ia. Ko whihu ko hau ki tau whakaukau e 17, ko hae uhinga, ko whihu iau ek, ko hana e uhinga, o tau tala noa i he tau ke ngā aue, mga i ta whaaki ko ia, i he tō whatongia i he pureanga. O smaheni ai taha ko toa tau te whito, ki tonga tau piwa o ka iaha me ai pūria te knau tō. Ka koe hā ai uhinga, o kwhai ai e pōre, ke hoko, koe whaafofonga, o tonga tau piwa ki e whalea lea. Malo ka tare, mago e koe wheu mau ingani. Ma pia whikauraki pui ko wheunga. Ko wheunga ke hu ki whalea lea. E koe ngahi ere meni te koe na tasio koe ki ai ane nai, ai tunga ilo, koe tau ke ngā ue. Pea moto hiri mo o maa ofa, ko tui, ko wheunga ke hu ki whalea lea. Ue ngai ka venga lalahia ko sio ki e wāhenga, u fie mauia ke wharerei. Te taholo i whorewa me tā noa whawhonua ke whawāhenga e Katarina pau mauinga o pitu. E ko hui koe wāhenga e ne tū koe tai mendia o whawhawito. E koe tā noa koe i he wāhenga tonga tapu hi wau tau tā noa tātolo e whāmiri. Tau tā noa whāmiri, tau tā noa tātolo i he whae, koe tā mai whānau. Koe ngai pore lalahi koe koe whonuani. O hoko ia patonu ki e whāmiri. Pea hoko au pito ia i tonga tapu hiwa, he koe uhi o ki mama o atu ia pe me inguka alfan. Pea ui ai peho no whahinga nā nunga naia ui foki ki mautolo koe o mai mei uta. Pea ui ai peho kui ngoa koe matai hawe luriku. O koe whanki mea hange o mei whakaori, ka iloto ai o koe te whitoi mo onia. Koe uhi koe anga pe ia e tau nofo whakasio kāla fi. Pea ku ka tō me ko lava ke ki foi fai ke koe ni. Koe koe e whae he pongpongi i he whawhewhana. Tau whawhewhana ki a tonga tapu hiwa ki tonga tapu uluaki. Koe e whae i tonga tapu hiwa o ia he ono pongpong. Pea koe ono pongpongi e ia o whawhangu ki whanau e nau tōki o lunga te uteu ki he ako. Pia nau lere mai nā tolo kiu mai vei tongo. Ka pau he kake mawahe mea lere he fitu pongpong. Tau tānoa ne ahon. E hau ia koe ki vei tongo nau rotonga kiu mai ki nau tō. O hau mai peki no kona whani nau tō mui. Ko tō tāha koe nuka lo whani. Kona tonga tapu raki ua tō. E tō kaha koe pe walu pe lue peke ako. Pe lue ke ngā ue. Sai koe me ku tānoa pe hea e. E fie mau tama koe ke whiu. Ta sio foke ni ko hae. Ka mea ko sahi, ko whengai koe ke whiri. E whe maa tō taha koe ke alu koe ki wharea lea, kene mahino e mea koe ia. Koe whehui, o kou mahino i ia o kou mahino. E ko hiu kamata rewa ke tau tala noa aonga tau tala noa ngā ue, pa te tau tala noa tātolo he whāmeri. Ke taimi koe o kou pehea, o kou pore ia e whatongia. Ko taimi koe o kou pore ia e whatongia, kou seo atau ke whāmeri o tonga tapu iyo. E iai pe foke sio ki he whanua pa loko fua. Ka i taimi tataha taimi tau sio ai koe ki he whanua. Koe whanua ai au tataha pe me whaua ki whangi ploka koe whamiri. Ploka e whamiri mau ai kolo koe wahenga pa mau ai pe mo. Sai, koe ala koe ki tonga tapu hiwa, he koe whetua ko pore koe ki ai. Te tawala koe he whamiri. Koe ngahi palema koe nai hoko he koe hiri Katarina. Uki hoko pe. He kwa fuki pe mo e whai tōko nā tāpū. Hai o
whahua koe ne nei, o koe pe whoko mau whainga rea o mai koe. He ko mau tolu hairi wao na polo ko he mea. Mau mai mei kolo, koe o maa ako, pe mau, o mai matolo a mai ki tau anga pase koe hawhea ai walo. Ko te mko kua e ako, mau osfia mohea mau tolu. Ko mau tu lawe ango fua koe ke mau nofo i loki ako, me tonga tapu hi wau fulahi au pita. Pe lama rewa e ngahi, whakatawere koe ni koe, o e whaitoko na tapu, o whaingo fua ngea i whanau, o hao mei uta, o hao mei tahi, ko hi, koe ngahi pore peheni. Sai, ka kua whiunga, koe aruia koe whiunga, ia kua whiunga. Taki awhe mai ke whakaluku fua, ki kai ke tanofo hiwa kata se fo ko langa whakalaka ha whonua o whi mao ai ngai infrastructure la lahe tolu he mai hala pureanga mai wa puna pe moi waf ko foi tolu ko ni o wene kaunga tonu anai ki he mena walo ako ki ai ko civil engineering o ai langa pa koe ngahi langa pe ia koe whai koe ono ako i koe he engineering koe wafu, langa malai wapuna, langa whaere, langa halapure a. Pena whoke mai ki tonga ni Katarina he walu fitu ka mata ngā oe. Halapure anga, ki wafo e wa, ki wafo sotia, koe wafo hapai, malai wapuna e wha motu, malai wapuna o wawao. Koe waf koe no hapai ko hawheo. Nei ai ngahi ngā ue nei kawa. Ngā bea nea pure ngā, taimi nau ki ngā whapure ngai. Nei ngai ngā ue lalahi nau kāu ai. O sio ai o mau inga ia i he langa whakalakalaka mo tōnga ilo koe ni koe nau iai. Mo ngai ngā ue koe nau iai. Wane kau ngā patonu au pito. Pa te tato whoki mai pe whoki. Pe kou whiunga ke u alo. Ia kou whiunga he kou hi. No ngai whapure ngā tau lai. Pangai ko tata noa koe nenai. Ko tō tāku alu whare area. E alo minsta. E alo ngai whapure anga. Pe ko pau kene mahi no e fuloto i misi ni koe o ngai whapure anga. Na wa o tare kita e halapure anga. E ko mea koe whikawa ku mo halapure anga no ngai policies. E ko no ngai tala tūtu uni pe mo ngai mea koe ke teke ia ke visone koe potu ngā oe. O ko ke mana tu ipe. O ke mana tu ipe. Pe ngai ko mea ko ni koe na tatano koe ne nai. Ke realign e tō taha koe o aluatu mo ene expectation pe mo ene amanaki. Ko amanaki e ke potu ngā oe moi. Ku i nofo mai e moi pe mo ene nau o project e nau tō mo ene nau ngai ngā oe nau tō. Lolo tonga rere pe ia. Ko pau ke aluatu ia o whamari i moi. He ko hui, ko pau ke whaifo e ngai whakataha ia ko ia. Sai, koe tuunga whiunga koe, pe ko pore ia i koe, oi whiri wharea rea, ki whawhofo ngai koe tonga tapu i wa io. O koe konga lahe ko mahi no i ke parupare ma koe tonga tapu i wa. E anga koe nau nofo, koe konga lahe ko mahi no i ki ono whare rea pure anga, he nau ngai whapure anga. Pe i taim tatau pe, nau nofo mai me hea. Ngai whapure ngai wafi maa no, ne kamata e pe project lahi kua tonga rere nuka alofang ko ngā ulaki koe integrated urban development. Hoko mai ai ke nuka alofa urban development sector project koe mo ko ngā tolu me kamata mo ia. Kana kai nofu mai me ngai whapure ngai nofu noa ia. Ana nofu mai me pure ngai o ngā oe ngai project ne whapaa ngai Asian Development Bank. I e taim tatau pe whaktu pe mua Katarina ke hokoka pe utala noa ko hiko hamea ko pore i ai whatongia. Na ne mo ngai ngā oe i mūri, nau kawat ki ai nai project i lalahi au bito eni wafta, ta walu wafta hiwa mo konga e wafta fitu. Ko ngo malai wapuna lalahi Kiribati pe mo mot pe tako Christmas Island i lalo pe i Hawaii. Aia ko na alo kau no langa ngo terminolo ko ni me fare re i o. Na i hamoa e mai na on me mi tau ta. Ko fare re i nga o ke hala pure anga. Ka pe mo nusila mo Australia. Ni ke nga ko e fega ko ke restana nga o nga fitu ke. Ke ko me ko tala noa pe he pa tu pe mo Katarina he ko hui ko pore e fatongia.
e ko ilo o wi ai me ale re te lava ai o tala ki tonga ta puhiva io mo fili a te au e ko hui ko me ai te lava to kilo to ka hirio foka ofa e o me ani la e ko pa ke to o ato e ofa e ko foi ka venga ia ko na takamata aki ko ofa ofa ke o toa ofa ko kaunga api pe ko ngai me ko toa pe i tala tu ni tu la e mo tu an ko pa ko tala ke ofa ka te tau te ai ha to fo ha pa to ki ta hen io e fai tau te ka ko foi sete faus na fai foi tau te ko ofa pe ko te hanga fa lang e o fai ka toa e ka toa nga ko ni kene mai no ipe o fai a ka ofa he ko ofa o ofa pe ku pau ke hirio mai ai o lo pau tawan o fo ke ofa tawan he ofa he Cristo mo ai o tua hu ko lawa mortoni ko Cristo mo o tua tawan mai ka vai ofa ko to e dia ke tau ku mi pe ku feia ka ke ngata pe ke tau mai ka fa me ko lawa ke tau to fo akia tau te fito ke asia ki tu ai tai mo tau nga uai mo tau fa fo tunga e tau nga ui e fo noa pe mo pulea Wau ia mali a pito e 17 tau maua ho o Talanoa. Kau hange ko e whakatalanoa pia mo e whakau kokoe. E tangata i whanua mo e whewhine i whanua o tangata puhiva. Ko e kantiteiti whika ono ma tangata puhiva ko 17 tau maua. Ka pate u hokat pe 17 e toi ai pe whainga mali a muyange ki hai hoko atu o ngahi porokalama mo e whakatalanoa ki ka kai koe a whanua tau te whitope ki tangata puhiva. Kau hau ki he hanga koe tau wakai, whakawāhenga o ke ipe e wāhenga, pia mo tu unga mālohinga o wāhenga ko ia, koe haianga i mo ui e kakai o kuna nofo e wāhenga ko ia. Ka lama ki ke talanoa mai, pe koe hape mea koe e hau ki e proklama o e whiawhini, tau te whito o koe ngai te whito i ngā ue, hange koe ngōue, hange koe tau tai, hange koe ko whalehanga ki kakai whiwhine, mo ianga koe e tuu atonga tapu hiva, aia e whakatonu ki ai, ai to o whatongia o ko whakahoko, o whakatatau ki e mo ui, pa mai ngā nofo ko e kakai i ho wāhenga. Maro matani, maro e koe wheu mau inga au pito e ni, ki he anga koe tō ai. Ko hako e malo hinga tonga tapu hiva. O tonga tapu hiva koe kano whunua e no tonga nei. Pau tō hata malai wāpuna, mai ni pau lai ono kere. O tai mea maari e ai whakaku ma kere. O koe pirini se ai tolu. O koe pirinis kāne waru, pirinis tungi, pa mo pirinis tui perehake. Pa unau mau kere ko toa i tonga tapu hiva. Ko ulau e au koe monu e, ko hiu tau lawa ke tau sio. Ko pirinis e tolu, o unau nofo i e fwoi wahenga pēta. O ia fwok mo luani, Uai mo huaka Ameriku, Kawakimoto, pia mo tutuang kawa. Koe kau tahi whanua koe kau prinisi unau mau. O lawa rewa ke tau whawhewha naki ai kere, ki o tau tu whaholo. Pau kere la. Mahalo ko a tonga taha o ku na i tupuha ke tonga tapuhi. Mahina o pito uwefe tu e lawa o alongo oe ki ai. Pe, koe kere na e tu whaholo moia. Pe koe kere atape fo kere hoi ki te alo kore u whainga fua pe fo ki mea koe are te alo kore koe whainga maari e ia pe koe mea ia utonu ki ngāwe au ngāki e kere ko toa tapu hiwa koe tau sio koe he taipine ku ki taim no koe ni wheo he mo kakai ke whekawa ki pe mo te uwhiri koe mea lahu ase mai koe mea ai me kakai whewhine pa koe fwoi ko whainga society, whainga kurupe ni tonga tapuiwa, whai mau au pita ke tonga e au pita, e kakai whewhine. E koe kurupe no ngāu, e paunau ngāu e na tono mai se niti ai. Ka waha no whanki pau pare mape, ka tupe mo ke o lawe ki ai. Koe mea lahi tahau nau whie mau, koe lai loa kau, pa koe mba mo ko fute. Paunau lawe na tolo ngāu e katarina. No lawe na tolo lalanga ai tā wala, pe mo e whala. No lawe na tolo o ngahi ai lau ni mā, pe mo e toka hongo fulu. Nau lawa pia ngahi o whakafo, pe lawa whapa. Ko nau palu pare ma, i te mo nau kamata fo o wai. Koe tunga wha ekonomika koe ni koe wahenga ni ka tupe ke lawe. Wheto kaki, koe fwoi taime kurerei, koe fwoi taime tōki lala, koe fwoi taime. Hake me koe whainga mea pe, koe o runga koe lala. Pe koe taime koe tō ai koe ki lalo.
tape ko fae o ku o lala ko tem ko to ai ki lalo tene firma o kana ki se ni ti ke to kamata fo wa ke be ko ni ko ya o wara pe man se ni la o wara pe to ko ki se ni ti ko firma o ko me ke ne kamata fo o aki hage be ka to feito firma banke ya lo no me kono natula ko e pe mone to onga ko e ke ne lava fa panga ta no mau ya ne lava ia ngahi ai fala mo e ta vala e mahina ta te ave to ko marketi ta pe mahina ta pe ko wike valo te ne mau ia pa to wa pe to la ia i koloa ko ni ko ne ngahi ko palo pare mau pe ko ngahi panke comerciale en ZPSP o MPF a mo fefu te na fe ma na to fanki se ni ti he wike ko to pe ke ta na no pa una ferete ni nga pange ko ni pa mo nga ka nga fa pure nga pa mo ka nga we ko ni ko i he nga we nga e ko ma na fe ma o na to ko to ta ko me to ta puiva fe nga ta ai ko e pe we ma nga o ha ko me ko na lo ko ya ai ko e pe we ma nga o ka ko tai mi ko ke ma o ai se ni ti ke nga he koloa pa mai to ko he o fe ma ya ha no tai pa fe ma pito menu ko tu i ton fe ma ke si o ke pure anga pa mo to ta ko ni ko te fa fo nga mai mo to le o se o fili ke alo te ke me ko ni pa ton ke le o la ya pito ke ia ha feito ke ka kai ko ni ka kai fe fine pe ko tongani pe ko fe feito i tongan fra luk fu e ko temi ko e o lunga i he e lava pe e saipe ko temi ko e to ai ki lalo ke a feitu ke alu ke ma ki se ni ke to kamata fo o pa ko feitu ko ia o ku hage ko lava nai fenga ta e me ngai kampange comerciale ka wi e ngai fangi ka ta no ia na lava na to lo ki ka na o na to lo o fu a to ki lo hu fa ta pu so ide o na to lo o ki lo e ko me a pe o ku mau pe wasi me ko ni ka dare wasi mai ai a pe se ti la lahi tupu ke nauta ma wi a pe se te to ni ko me ko ni ku e kai ke u fa lo ai ko me ko ni te talaki ma ko to ta pe ko talaki pe wa to la no ta mai o ita mai ka te ka ko tu i Katarina ko me ko ni o ku o to ni ke asi pe ilo i pe talaki e ko hu ko ke ta ha fili sai ko isiu ene alu no ika ka ko isiu ya ka pau pe se ta to ni ma ko ala ki ai fe uia ko isiu ia ne alu ki ai ko isiu ko ke ha ne fili ana mapuni ko hai me foi mata pa pe ta ha o kuava ko me e alu ki ai o fe na nga ga nei e o ki ai ko hui ko ne foi fie ma u ka wi kai ke ha ne fili ha me ton ke fai ha me ton ke fai te ta fe ma ke foto a fai nga me ki ka kai fe ne ke ha ne fili pe ko ne fili ke fa poto fe tu e alu ki ai ko poto o bit li fak ma of e alu to ta ko ni ko to ta fu ka venga i tongan sias ma mo purean to ta to tong tu ha ke fili ke ne ta fa fok ha peseti o feunga ha peseti ko asimai ki to a ofa ko peseti to lu ni ma vale a bitai ko ha me o fe ma o e to ta ko ni ton ke alu o ke ha feitu pe ko hai tene fa e pureanga pe ko fo tu ha banke pe ko ha fu e nai pe o me ko i tonga ni sai pe e o banke e to clave ke lava to ta ko ni alo fi ko mata pa wa mai o fa poto pe fe unga e ne ta fa fo ki pe mono i fa pa anga pe mono tunga e society e ko tu ko tai mai ka we ngai me o ku ngai po ni pat ko tui te alo o te ke a a fenga maria ki hato ta i tonga ta pui pe ko tonga e o ko ne mo ui to ki lalo ki he ne fe ma o ki frai via fra banga ke alu ka fe tu e kai ke ta pala sia en totonu pa tenta ha futu fa vale pe ke to la le ke me ko ya Katarina e ko hu ku e alu ya fa politikale o toni fa si o pito ki ai e we mo ngai me ai ku puria
kau kai ke ofa aria a ofa puria a pito mole a pito e ofa ko fehu I o no ale vai ko ki he ke ka kai fe fine pe ni ta no ko ki ai mi tonga tapu hiva e fe mau ke hange ko na fangi kolo ko osi o no ngai ke a fe tu e ave ke ai ko tu te minia ko malo pe ia mai marketi tonga ni marketi moli ka kai fo ke mahino o ke ko se ko marketi e mai no fo I tua whakatau ha mai na ta pia mai na ono ai ko foi tai pau ko ia pe mo foi risk ko ia mo tai mahino ko ia uni hanga ia to whakaholo muiki ki na to me mea ko ni ko na lolo tonga fai sai o ia e ngahi a ko ia ke mea tatau e ufe ma o apito mga ia ko ia fe ma apito ke to ia ko I pema mo society ke na lava ke how they manage ma pa nga ai ko ngai mea o ton ke fai ke lava ke na sio fa re ko mea ko mea te lava fai ko mea ke lava fai pa ko mea ko na o mai ke ai aki pa ai aki pa le va te ai aki ko mea ki ai ke ko poini ke ai ha ia ha feito fa poto pe lava ke ofa e pure anga ai feitu ke na lava o ki ai ke ka ke ina to le tem na to ai ko ki lalo ti fa ta ke me ko ni ka ta ni ko e to tai ko lava pe ko fa ta o ki va ka fute wanoa o ke to ki ma va ha ke ko me society ke level ke he au pitoi pero to ta ko to pe wa no ki va ka I tongan o ku lava ya no me he bange ta ha ani pe pure anga bange comercial e peset pe anima pe ta tutte ta tu ko hau e ne lolo ana ok malava he pure anga o fa o fa inga policies ke ofa ki tongan ka to lava pure anga fa ye ki he to tai kame ko ke lava ke fa mai ke ho ta ke ta fa ko ta fa tu fa fine I fe tu o tonu ke a o pe ma mo me ko ia ka te kina to e ko o fo ke por la e o to la na fa ta ma ti pe ti me an ko ke o ta fa fo ke ba banke o ta o ko isi o ta fa fo ki o nga I elementi te ia o la ke tone fa ki ai si o fa via ke na to pe fa ka ko I mo fe tu ke ave ke ai koloa una la te ki afe ke ngo we ko na elementi te tatau pe Katarina ko osko a to ko kita matangi na fa fe ya dokta Brahman CEO taulahin bangai laulai pe pot ngawe ta ki campaign ngai kolo pene statistika mari na mo to ta e osko kita na ele va toko ne pure anga me ngai fonua ke ko hoa palau ta to tong e no af ke tu va tongan ka to me ni wa ki to pe a osiko hoa e no af u te mo fe hu ia na o anga me office la mama kame u ki mama fa ka to mani o ke ve hala ko ke holo ia la wa bilana na o fa na sabe pe ma mai te sto mo ni ko ni e foi va tai mi ko na aloi ai palau tai to tong ho wa no afe wa u ma dai mo ki foi time ke harvest na u tai me to ngani e container me akai e fa ngia ai ko lo la na lava e ka ngo we pa ko ngala he ko lo ko ni ne ma me ak ho fulo mo hiva mo valo o ipe ko la he kere pe la hi au nga ki ai palau ma na be mo ko nga me va mo ha pai ka ko ho fulo hiva valo ko ngala he o container ko fa nge au nai au ta la vale o sio que me ko ni ka ta la vale o sio ko la hi nge ko ai kere o palau ko la hi nge ai container ko na ave ko ki mori ai ko fehu i ko ta ha ia ko
ko hasilin nai mau me ai ko ka information fi mau ke mau mai sai ka pau le va ko malo hinga ia ha ke ko palau lai palau lai ko lau ko ta ke moi ha me ko ke mai ha ko ki palau ko va hinga ta pe ai ko lo fo le vai me palau ko me sare me pa te o pa no Mai tolu fani mai wa no ka tarina ku ano. ba palau e wa no ni mata motonga ni mafu moto pe ta ki wa mai o ngolo ha be ri ku me na ta pe na to lu ya ha me ko mai palau ke palau o pa u ai ha ta si o wa ka un hanga tonu o kere palau pe mo uta ki muri pe ma o palau ko ni me fe ko fe ui fo ki fa mai ke mo to an ma me fe ko kore pa fa kore ko ni he ko hi o ko tonga tapu hiwa o kune mau a ere me ni te ko o masiva mo uhinga re taha ko ke tari aki a kore malo palau wa no fu la ke pa oya kai mai ha palau fe unga ke lava ke o to kiwe palau Fie mali ma be pa ko fe pa pe palau ha ta palau ya ai ko ngai ere me ni te pe mo ta fo mai ke fe ui ga dalina ko malo hinga ya o va hinga pa ko ta o si o ta to ki ai ko la yang e fe tu palau ko la nge o ko la u ta ki muri pe e palau pe e to lava mo e ka ngai fe fine ia o to ai ia po to ai pe mo ai pe mo lo aka ko i ke na nga we ko na to ya ko i fare hanga pe ko tonga ta buhiva ko kere la hita haia i tonga mo ka peri ni se to malo to atu 17 tau mo ua bea ko mau inga maria au pito pe he ke anga ko ia o i palani ngā au e bea mo i sio whake ki he whakalakalaka ko hiko e mau inga ia koe ai tangata i whanua mo whiwhine i whanua mo ngai whaamiri ko ia o tangata piwa pe e kei ki hala ki tau pe he aia ko e nau whalala e ia koe pea koe whai whatongia koe i he whalea lea pea mo i pure a ngā ke te knau tolu o ku tawhi ki ai. Pe i he whetawhi aki le lei mo mawhana pehea e whenga e aki o ku tau unuai o ofiangi ke kaweinga o i whiri whakapoto ke whalelea ko i au tonga. Ke mao e pule anga ko o whakawhie maarie, he o whie maarie ai kai ngā pe mo i kakai pe ke tau inasi e tonga koe o ku man meri e ka koe ne koloa mau inga koe o whao hangi whoko i au ku kau he whakaweinga aki koe o whanonga aku whai. Mahina pe 17 ai tō koe pure a ngā, ka koha toko taha, tau kei. Io o kuia e ngāhi ofa, me pure a ngā ki ngāhi wahe ngā, kau kia hononga taanga. Koe hoko atu, koe toko taha tonu ia koe e whiri ki e whalea lea. Aini ko ku tau ongona pe ko ngahi proseki ko ngahi mea ko toa ko ia lava ke tāri pe ku tokoni mai e pure a ngā ka koe konga mahu inga e te iha ngahi kupu whai tūtūni ko ia e whai kono toka ngai kina mai pe ko tua pure anga pe ko wheha whetu ka pau te taki i lawe pe ai ko ngā ki whama opopaki ai tala noa o i aho ni kata tō hoko atu ki toenga ngai kawe. Ngā mua mea kehe o ke toi whi whakau mai. Malo apu to Katarina, ulai whaka o mea te tā o ata mai ke tā lawe ki ai. Ka tupe mua ke wha ose aki ai. Ai tōna se teu ki ala pe ki ai, teu ki lawe pe ki ai. Ka mara ka ko tō piki whi unga ia ke takamata aki ai. Koe panga toko ni koe mea wuki o mawinga apu to ke whanuan. Pea, me ko whakalahi patseti ia ki a tau tolu. Pe au lahi ange e paanga, me lahi ange e ngai paanga ko e ni te mu ngā wei ai, i e paanga pachet ko e pure anga, te mu ngā wei ai. I te mu kone ki ngā mai moto ahe, i whangi project ko e ni Katarina me ko e tau e ni tā nima tā ono, e whapaanga e ATP. O ue mau pe mea whawhatoka ngai, ko te mu koe ke tau lawa whakamorek sirini, ui whapapalangi, au spending power koe e pure anga, o whi mau ia ke whakalahi. Ai koe iwi whakamore, whi mau ia ke whakarerei, pa mo whakalahi. He ko hui ku nofo ia he private sector. Ue, tau whatata koe tanu hala,
wetan hala pure anga pako time ko tu ko ngai ai nga we ke ka contractor ito la yang ai ai pa nga ko fa mo ko hinga ni nga we ka ta no ni ke pa nga o mai ai ko hinch o no fo ai fa mo ke pa nga ko ni itu ai me upo nga we pura ko la be lo te pura nga so pa ko la ya no fo ya itu ya nga contract la ta ba ta again da ki kamata ki ko ai project ki falahi o wafu Gonzalo te o stari ni o tu ai penga we ko lockdown fe ngai ma pa no ni ma million America ni ta no ki ai sai ko foi spending power ko ni ono ni ma million ko ngala hai silinia ko e fai hai contractor ai ko ngai feito o firma o pito fa si o ki ai pe fai via a private sector pe mo kakai te na ngawe ma hui ngau pito kakai te na ngawe e ko hi ko banga to ni ha uia pe mo ngai firma pe me ko firma uia ko me fra pepa o compliance ko be ko quality control quality assurance pero pa e ton no fo tu surveillance quality control mo me ko ya o se ni ula la ne ha ai ku o ka be fa do no ka ku me e ka pa e fagarere ke la we fa si o ki ai ta lava ko ke ta responsive e la lava ke ta tariui ki ngai feito ko ni ko o mai ke ai mai panga no pa lava ke tau to framore ke ko kai pe ke tau lava o atu e na firma o specific na firma o hanga tonu ke foi project ko ya e tuai hono tuang mai panga pe tuai ene osi pe lava reva ke to lolo a pe te menia ku na to e foki na to ria mai na silini ko me mawinga pe to Catarina ke fa si o ke fa lo fua e pureanga pe o kaunga tonu a to ta ko fili ko ki loto ki fale alea e ko hui ko feitu ko fai ko spending e ko potunga ko we pe pa ngaia e fa more ke potunga we pa to ko ni ko we mo pa ngaia e fa more ki a ko lava ko ki anai e fai e private sector e ko foi transition ni o pa nga to ko ni u fe ma fai ka si pe o kulala e selinia he ko ne tonu o ne tonu ia umbe ala la i hoko tu ki lava be ke me fa asko ni ka tani ko rit ko se pe ta lo mai ta tai ni ko e wa fe ta fitu o na wala dai ki fa ta na fai scenic hotel ko fa ta Asian Development Bank pe ko e fe fine ko ne ha o talanta no e me ke o asia ke ko ta hon fu ko ne to ko si fa fo ke anga to ngia miliona me tonga fa foki ko ti te la me ko ya ko ma do ko ta da no ne ta u pure ngai ki mu ai ko yan fe la ve na me pure ko ni pe mo te fili ko ni ka ko poi ni ai to nga fa more ki ko pure anga he ko ti pe ni u be ke ya bi ti pe ni be kwa ka nga be to nga ni ti pe ni be he hai ivi o private sector ke na fai me ko ya ke be fo ke me ko la fa more ke pure anga pe ko pa fa si o le ki ai pa ko ha me ko ko e me ko ha me fa fo ke ngai pa ko ha me to no ha me ke fa le ma ko fe hui ma winga dai ha me ke ta fai ke fa le ia ke ta po ke ai lindo pero ba ha me o ton ke ta investor pero investor private sector come fe tu ko come nga fe tu ko ya fa si o pe fe o fai via e ko hi ka pa e tonu e ta lava ke ta nga we e pa nga to ko ni ko tu i ko fa la pa che ti pe sai fo ke la fa la ka fo no ai nga area ke sector ko pulanga o ku male au pito candidate fikao na matonga ta piva 17 tau mo ai whakatala noa ko ku ke whai ka o ku ihe vahenga whili tangata i whanua mai whewhnei whanua tangata piva pepe he ke tokoni ihe pole whatongia koia ke huu ke whalearea koia o tonga pia koe whainga maali e ke huu hanga tonu ke pule a ngai wheitu o koe o kiai a ngā hilelei
o i kai ngata pei he langa whanua ma e wahe ngā kai inasi koto ai a tongani pa meanga koe e tau wakai koe ki ai. Pe e toi lahi pe mo ngahi whainga maali e ke hoko atu he koe tala noa mahu inga e ni ko whaihono kamata ma a tongata puhiwa. Koe ngahi kolo kai fiha e 17 o ku ui tongata puhiwa pe meanga ni tu. Malo Katarina koe ngai kolo koe ni tongata puhiwa ue fo ke kolo i ko tamutong. Ue mo halak whanua, ko holonga, ko perehake, ko toloa. Kau mai mo toloa ki ai. Pawia malai wapuna, fua motu, na kolo, hasini, lawenga tonga, fatumu, pe have luriko. Ako ngai kolo katoa ia ko na nofo ko i tongata puhiwa. Ki ke fo ka tongata puhiwa me toenga. E un nau ki mo vete vete ke ha vete me i tongata puhiwa ki nau ki mo vete vete pe a oku. Ka wai fo no sai. E te lava alpe ko e kolo ko e ku o mo tolu he poni. Pa de feo hi ai mo na tolu ko ke to ya have to ke ia. Kako tongata puhiwa fo ki Katarina ku o tu ia e tonga ha ke. Afa ke ko tonga ni ke o tonga ni ko e ale le ia po ga no ga matata o ia ya o le ku ia i pe mo ko ki matata fo o i na kolo o mo fu moto o mo ana holo o mo laurea o ia imba mo ha ke anga captain kuki o mo kaya ki holonga ko tu ko ke la fa la ko ki he tak mamata o ko la ya pi pene ono time ya emne ke mau buat olah itu ada mana mana tu ke Oscar kami be mo le o mo ana holo materi moto mo teta me ana holo ko nga feito na tana ke ai pa nga pen ko e pene ai mo no nga fa nga mali fa nga feito mau inga ke fai ono fa tolonga be mo moi nga hi fa kalaka ko ya ke te ta ngatai i he ahoni, neongo ke toi mai ngai ka vinga ki whanau o tala noai. Kai ke ko e pole whatongi aia me kandidati whika ono ma tonga tapu hiva ko 17 tau maua. Ma lo api tau mo mea mai, ka mo mea